أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Geli temaşavanın heja bi kadru kıymet. Xudai Teala jwe razı be. Xudai Teala huzuri teke mala ve sıhhati teke canı ve bereketi teke mali ve. Xudai Teala l-ahireti ve teke cenneti لجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالي تماشوانا خدا تعالى قرآن الكريم دا وها فرماند كه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دبي çid be beraber ve tiştek ve nizam bu ehli bir parça. O ayette din da işte ki ve şavirun fil emr. Müşavere bikin ya bu parça. Rasil kurbe lidu rasi yar. Me bere insanı bere gotine ki akıl disseri daye ned ömür daye. Yani de hab insan lavrunun yekje amri not be yekje haşte be yekje penci be çil be yekje 10 sali be gava gotuna 10 sali ras be kawiye. İcalin ki ciha hüt tıkabene de tçiz zani az mezinim yahut az filan tıştım. Sani ne yani? Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam peygamberi Xuda bu Kur'an jara nazil bu. Çarcana Gazi sahabiyat kird go filan tişi em çavab kir. Dedi gotna sahabi ki xoşavi çu razbun usat kir. Cana limale bi pileki xora müşaveret kird go em çavab kin. Dedi gotna ka pileka xoşavi çu go em musab kir. Evyaji jmara minake yani tane em dibin ola Resulullah bişini vrol meşkiri em meşkin. Sünneti asre cana kire cana ne kiriye. Avana jimimin tane sünneti viye kiriye ninin. Van tişat tevj mera rene. Reyberin. İca Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dıçı harba bedri hazretkin ve yarın harbi o Hazreti Resulullah sahabiyara lici ki dibi alvere mebsekinin bina xubidin o melvere mebsekinin düşman ne argava kuat melvere şarbık. Devene hasbin eşya xuseri datinin sekinin Habbab bin Munzur sahabiye let khatib Hazreti Resulullah. Dibe ya Resulullah temel veri da sekinandini. Yani tehamaş khud be emel veri bis sekinin. Yoksa tarafı Rabbi alemi iştara emr hatiye vahiy hatiye Rabbi alemi gol veri bis sekinin. Hatta Resulullah dibe nakhir. Valla vahiy hakiki sekin avrada vahiy jmen hatiye. Ama milvandaran nehir minert veri khoşa mgu emel veri bis sekinin. Edbe ya Resulullah eğer ku vahiy nim be ku vahiy bu nam dengi xunedkir. Ki me karşı haşa vahiy gotin ki beje. Fakat icak kutbe me gotiye icak verdat yanlış ya Resulullah. Beni sahabiye Resulü Xudara de bet yanlış verda. Hatta Resulullah de perse de çima yani elveri çibiye de ya Resulullah ev der de ciki ne xoşe. De ez çole baş mame bir zaman ki per çole mame ez çole ve kafedesi gozan kuri çeye de Sebi emi harbikin evcmara av lazım kel ve deri ve civarı av tine edbi verin eciki zanım av lure heye bir ne em zuharın belki inşallah beri düşman emarın ve deri beri nara em ve ave zeft bikin vecmara av lazım bike belki birindari meçevin emel mej bikin bu desmej bu serşuştine av lazım ke kabak vaad beje Hazreti Resulullah ne beje hey tikki burada ara as peygamberi Xudame Tikki komutanı vederi ezim gazi sahabiyat kedve geli sahabiyat topbun eşeğ topbun babın serpişta dava babın serpişta aspa dibe tev bidin du Habbab bin Munzir emi herin cik köder dibecem herin vederi bisekin eğer nif saat eğer saate ki sahabi tev topbun tekrar eşeğ datini serpişta dava serpişta aspa o Hazreti Resulullah jil peşiyavun dide du Habbab bin Munzir sahabi tev bidin du Hazreti Resulullah
حباب بين منذر ودبي جيكي كو آوية بيرة أدبي الفدر بسكن يا رسول الله حز رسول الله دبي بسكن صحابي يا دبي بسكن جمع دنا معلومة دنگه حباب بين منذر ناچه باشيا İnsanı sahabi ekül paşine pırra orduya mesela ödere de sekinin. Hazreti Resulullah bu habera sahabiye okur. Megoya cana bu habera pideki okuriye cana disal camiye sahabiyat müşavere kide gotiye em çipkin em şavkin. İca geli tamaşavana be inadı iş naçe seri. Demaleki da gava meriv karareki mühim da em befikirin. قراره پیده که راس به مکوی بکن قراره قیس که راس به مکوی بکن قراره کرک راس به مکوی بکن و قراره ظلم راس به اهل مالی بره وکوی بکن یعنی اگر که ام به مشاوره اولدو راسی هرن ام دائما کار کن ام دائما پیش تهرن اما اگر ام به عناد آخو بکن ام دائما zarar بکن ام هم مادیات دا zarar بکن هم de namus şerefet ame zarar bıkın hem jî ez bawerim ki ame ibadete Rabbi alemede ame zarar bıkın. İca em müşavere bıkın emri Xudayek ji eve û em xebera rastî bıkın ji bûk em hersi alî da jî em pêş teharin. û te bimînin di xêr û xweşî da û temam emanetî Xweda bin.